呗，啊？糖尿给个小可啊，你猜嘛？后来个怎么在？他个尿给，就那个么在的，个怎么了解就到啦？找啥啊？你是在么咋嘞？你是在么咋嘞？你好个奶！被我真刀给我搞这个什么看喽？哎呦！你看是的呢，你做这个一零四啊。我女儿啦，啥呢？你个可以让我打疼呀。没有桃子啊。都那样个女儿给他吃光了呀？这样子啊？啊，我来上那有两个绿茶子米我拿来。宝贝。你这只两个都对你还是实心？你伢子娘，你只要搞光，只管排休，我打你。你只打个，我打个，你只两个，我两个。就算以后辈子没结果，你就想对个人，想马上个，这个能提到了手手。我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的时间。冇呢，中秋节啦，到時候喺飲完我個女仔。嗱，你猜，冇呢，那湯圓飯呢，細路仔個叫做哈，叫到面要係對過冇打咩，都睇過鬧定冇誒，對見咩你冇仔啦。嗱，俾埋之前多啦，弟姐慢慢你哈誒。ตัวก็หันหนักว่าเจ็บมันทั้งเต้วันหนูเลยก็อมมาทับว่าหันใช้เป็นน้ำมาจะไปตัวเดตัวลีเลยกับเขาจะไปแต่ก็หมอก่อยกับมันหนอกอ่ะว่าเดตัวจะต้องหลังละกันน่ะมิตู้มันอะไรมันก็ตาจั่วเดลูกเจี๊ยบหนาเอามาถ้าหนาเราแต่งมาไปที่จะข้ามมันตาจูmà nó mang gì đâu là chú ban sẽ ra cho tụi cưỡi áo tiếng để cậu cần nó cả mang gì hết đi à đây là chính sai giờ một chặt khơi mấy tôm mang chị bắt tao lên này, yo cha, đi nhiều chân sai nè, tao tăng con tàu điện cái gì nhiều, cái gì lụt dễ, mắm lên nè, chơi này cái gì, giờ chơi nè, ôi mà nó tự cái cứ chỉ lên, chơi nè mà nó, cô giáo suy cao lên chứ, ôi này số chẳng chạy cầu đâu, số chạy lên chờ xong chạy lúc thôi. Thì lớn nhiều nó nhiều luôn là con nào là chẳng một thế nó nhiều sao nó con cha gì tiếng muốn tự qua đấy mà đi về lúc con cha nào cũng là sự sáng nhau mà con mới tổng chế ha có chơi nhiều bí anh nói tôi thì ta có chạy cha nằm mà chứ một cha na con cha thì một tổng chế mà các chị chơi nhiều có chuyện gì đâu à有只在弄的，有搞呢。啊？估计有搞吧？那个米有嘞，都干有嘞。说个的，孩子嘀咕自己说过来了。说个的，
还是嘀咕自己说过的啦。医生，我跟侬来，我觉得我一直毛病。哎，我大哥都弄啥要我讲了哈。哎，你都搞好几次舒服呢？就是呀，我没啥早管的时候都在等日啊。咪都呀，哎，这早过等日很正常嘛。就算他那个早日你等过头个没，你这正常事哦。看我，阿不如去到你滚那头一块硬币子火锅不了。哎，我早一点过我泡啥，早点过我泡啥，但我就知道早得路呢。哎，这都那后边打不了起来，等那个里多噻。哦，哎，他个莫单子了啊。志强，过来意思啥的？阿不侬来，这还没大用哎，要么都得路的，我得路哎，到用啊。我得路诶，到用啊！第六妞，最近个过得不上啊。差不多了哈，米菲。刚才真的发过了一张照片，很帅。都分开到260星期哎，嗨，大的也晒过了照片，还在不拉过的子牙姑，开始新飞速哦。我太难了，老铁，最近我压力。河南老师带么的要不，你能按那么表了对些的，么表了对些，我了对家庭的波当，当过你只愿落，你的女儿你只想逃，你都有，你只想要，都拿钱你拿烧烤，你他都拿不一毛，都拿钱你没开过，你讨了么落一手，对的要不呢，我想他你还不了路子。受到照顾，受到照顾。喂，喂，宝贝，要过哦，公公就搞我打字哦。给了呢？哦，这不还干了？还这么多人好好宝贝他了？哎呀，我都只宝了的，只宝了好好宝贝呢？还不只宝那个什么？我没得这种材料，没了，我都人家醉了。男友，他长得太上用了，后来就干么这样？哎，那太干么做这个发信息照顾？滚到电话开个那部哎，但他年太脚的，他只得对，别的么好接啊。喂，你宝贝给我单词，滚卷就搞嘞。飞，他咋个了？这顿寂寞啦，我直接飞，他太多宝贝，太多宝贝了。这咋子呀？我这不是盯着那冷的啊？我那么相信搞，他只让我对光，那谁让我娘子开门啊？我忙，爸爸，搞了电话难道都太急死了？我喊你啥发信息去搞那下，赶紧都多少嘞？我都知道打电话了嘛，还这样哪里各种给路嘞？这干到嘞？第六妞，我来百度搞怎么好接哈？这三幕哦。我太难了。第六妞，我考个一个问题。你飞干侬嘛？一头米多，你莫不老凶，你弟弟的农用，比你有印章，个菜你弟弟莫走凶。好凶！我来你们一周凶的时候，你弟弟莫走凶，不老就凶了嘛？那么简单的问题，我教了侬。哦哟，女孩子自己老是唔知呢哦，对了你问题呢都大致对路，糟糕！要第二个，是不？重新，再重新弄着。第六妞，哥哥那个关注嘞。咦，搞啥的东西，人家就闹啊！那么刚谈的东西，搞得这闹多哦。哦哟，关注明明要干这了嘛，好久要看糖了哟。
本人明明要干这的嘛，好就要干糖了哟。我信你个鬼！